Nah, haron na di. Alan sanda haron no. Oke, ini agak lidit. Haron no badadi karangahan. Oke, sio. No kodong ko tokoro ilot. Ilot cable lot mikrofonom. Iri di kakuandat ISO. Ngono panda dati painsam mo ko dat iswang ke boras sa kinarahingan nga ay kasunsurih ta kapad akoro nga ay duwan ta kano bugi aditya digi. Andia. Miaga lolot ilohodid mikrofon dat YouTube nakadanggot piro not 1 mm no matulod di. Ano di orongaw ka. Jadi kamano pa di tampinay nga iswanggat boras sa kinarahingan pananudan dati kinarahingan nga kada nadad lumakod-akod kumadangat katumbayaan gi. Tu hirinan dat ato ka na nakarangaw dat ay boros loloho pagagangat ke kinarahingan. Oke, puji Tuhan tu alumi sa piramutan nakarasam-rasam iti nga ay alan sandah dat ay alumi siti piramutan natin bisa mapupusan. Oke, isuang kejadian 5 ayat kepada mualu. Saira nepod iared agumu pola katurunan dia damilo nga mano da ko impunay hodid ayat kaiso nga manto ko po pasimbulod hodid ayat kepada mualu da tatuang bayno. Saira nepod iared pampasid hatus onom nohopodem 2 tahun 162 tahun. Hatusam onom nohopodem 2 tahun minaganak disiad i Henok. Padam siam yarid na po nga paimpasi po gisambot 8 na hatus sa taon. Dot sayra dat na nakihenok. Isya na po di nga ay minaganak pakagut tanganak kakusay kongonduan. Kamoyan na po di ayat duno hapod nga yarid na po nga nakagampat dat siyam na hatus onom na hapodom 2 tahun kapatay no di siyo. Siyam na hatus onom na hapodom 2 tahun. Okay, oruhay no nako rikotilot itanak disiyad imatusala. Ay, siyo. Oruhay no nako rikotat umur di matusala. Matusala ano po 969 kantar din ako na silap. Haro iso paguhatan dat it asaru tokod orongaw aray titit ay isay madihot ay kinawin ilohodi ka. Tuho Timothy Gyari ikain isay madihot sawod ikain mutut-putut. Asanongot page dat tatuang kubay no. Umbal ta ko may suanggat YouTube dat asanongot piramutan hinod page Dusun Ministry. Umbalo ko may YouTube lah. Numan gyud ako rayo diten. Gawe di may putut-putut. Iso na pohot boros dot kita dati dito nga miagal ko isya na po nga minaganak ko tanak kakusay tandu. Kamun po nga kagumuan na po latanganak nga
ilo na tongo kusayot oroitan ilo na po tongondum haro hibo nga it osimatan haro no kopio nga kagumuan no po nga ilo no tongo kusayot oroitan o ngaran. Jadi milad oke tadi dati hilo dat mantad ko ilo no po tangana ko tongondu nga ano oroitan no ngaranom komo no po nga ilo no bohit minagi ko koruhang dilad antakan ilo. Sayra na po didot ayat kedua na po miso. Sayra na po ihenok paimpasid nom na po 5 taon isiyo na po di nga minaganak di Matusalah. Matusalah na po di loom takih na po di siyo nga Yared. Yared. Tapa na po siyo nga Henok. Ihenok na po di nga paimpasi dat morot rolot ta kinarahingan sa linay dat 300 taon. Sayra na po di dat nakanak isiyo di Matusalah. Isiyo kadaw nga haraw nagit tanganak ko tongakusay tongondu. Komo na po di nakarikot di Henokot 365 taon. Isiyo na po nga paimpasih dat ay magindalan na kapasyon moral trolot ta kinarahingan isiyo na po di nga ano di hino no kuro isiyo na po nga kinakat ta kinarahingan. Jadi ingkana lot pengkuro karalano dat kapasyon di Henok hingga di siyo nakawaya nang ko siya kapatayan kamo. Jadi tumanu da padila ayat ay Kejadian buka 5 ayat pada mualu gisembot 2 na pada 4. Kita datid ihenok na pohom di nakawayad dahitid pemagunan. Yang ya putut-putut kapi lagi. Umbal na sumaliwanam semua kago. Saya kira napad mutut-putut yung naasan ng ilapera mutan natin itong bay no. Inapadihit tuhot dati nga nakuro ta kumali atit ito nandi karikot miagalil di loot kolohingon koloidon na paimpasi karikot ta siyam na hatu sa taon. Kaya ko apasan dot paimpasid karikot siyam na hatu sa taon. Kamuan na po puluh na po taon natin amunok ko tanganak po di kakiro nga ihenok na po di ham karikot tapod ay anom na po dam pero anom na po dam 5 taon kitanak na ba siyo ikaw kihan dati aroy karikot ta hatu sa taon ay so nandi karikot ta 200 bo karikotid hatus sari karikot bobos piad hari man tamong kapangakan nga kanda timpudan do nga kariko tiko piad hatus sam labi hatus sam hopod ulom hara hatus sam dun hopod nga noretan nagyad timpu to kan payatit idandom tu no hopod o girat-girat walo na hopod. Awakas-wakas walo na hopod. Katalib-talib nga uruon na mapanasakit. Hinggo na po dagyad anarot ay pamamagun nga iso nagyati sumakit mo ay
Lagu istimewa dala tasulongan atau kodi ortian. Oke. Ino padihit imbulayan dati tutong bayno nga o kita dati dat ihenok no po nga kapagalan dati isi no po nga mamanaw miyampay kinorohingan poingigiti si ogirot kuma kinorohingan. Ino pwede ko sadop nga angatan to ko dat gumirot ogirot to ko kuma kinorohingan. Jadi tetuang pabaynom iso o kita dati kapagalan imila dati amitanan henok sendiri. Naray tanda hitid ihenok no hit minamabak dat ay record mantadila tapa ang ay naray tanda hilad kejadian bukolimo. Ay siya napasih ako niko napasih siya beratus-ratus tahun. Ay no korikot turu na hatus, walu na hatus, siyam na hatus. Kapatay. Ihenok ko pang pampasidat talo na hatos ang 65 taon dahitip pamagunan natagak di siya di. Nakuratu natagak. Hino. Tu kinakat da kinorohingan. O kita dati kaposian di henok piro-piro na ayat nakarait at pengkurok kaposian di siyo. Anu to ko di dat ay mongintong da isya na patihom paimpasi o somok kumakin rohingan. May dati intangay piro-piro hot ay nimbulayan na mayad ayat at tong bayno mimpun da ayat kaduna podam duo minoboros dat ihenok na patinga paimpasid o somok kumakin rohingan. Sayra dat isya na po nga ay nakano di tanak daw ko pagulo. Sayra ko kita di tanak daw kasususu. Hirih no dat ay inapohit kanta kanidi nga nakakama da ginawasyo. Paingkata ko nagyati. Inapoy kapagulo inapoy kay mayaan kopya di nga antakandat pasusuhi tanak kapagulo. Iri nanday kamo yan natin dadaw na tanak kapagulo bo ka. Lumasulasoy tanak tay ko sumakit nga tok atang kabo. Piuhupan ngay ato kono kotong kiad tu tanak kapagulo. Ila no hit katudu da ginawa dati ikakama da ginawa dati dat iyati kapi pamakitanganak ka. Iyati na po nga tatap no oy mayaan kanto nga sudu o ginawo no ko kita hidit tanak no kapagulo. Iri na pinapasilih dat inapay lisik kinarahingan nga o kita dati lobid o girot nga miyagalidit dati agampot at mumusoro. Umbalay dati mumusoro timpud dondo harenang kud iyati na potinga kanu toko dat mongilo lisik kinarahingan maya ilat tanganak dati. Teko kanu toko nangkud ko kita lisik kinarahingan maya dati sendiri. Ko basan no pa dati orang ngod sayra dot harohit magangat ta sumambayanggot ay kasukuran konsikahan karaiti tanak ko nasusu.
Karikot tanda sambulanan momolahaunan dadit ait anggota gereja, ketua gereja ngomositar nu kanda di mana hakot panambarasan. Dada mutet osusuh pakasari sangulu na tanak iti na po nga popokitod haro pakasariot lisik kinorohingan kumati tulun dahiti pamagunan. Perhatian dati ina pa'y tangana kidi nga iso kumanta di pawayaan da kinorohingan no lisi daw kumati tulun. Anu to kay nangkud mamarati ilisi da kinorohingan maya di tanak. Pengkuroritiad di. Hingga na gidid asaru to kodid. Kuman saputo itanak di. Hari mangkuit nga puji Tuhan tu okon ko iati lah. Harohit kasapo mematay tanak. Inggoriton daw itanak. Mengir tanak daw sendiri ke tanak katulun da suai. Menginggorit. Jadi may to kono puri mono iti lisik kinorohingan maya iti tanganak kadaw. Hingga dot dadamo tok kotorimom kopurimon tak posarid harati tanganak iri na po kita lisi da kinorohingan miampai kasari dati. Teko iati sebagai molohing. Haray nangkud ay ko kita hitanganak kolisi da kinorohingan maya dati. Tingkuro. Kayo mayaan to di tanganak tay ka amo. Haranangkud ko kita no po dati itanganak kosoro yulok kinorohingan ko kosoro rogon. Ayah. Haroy mo tigay mula hinggat asoso nong naisyo korogon. Haroy kapityo di. Ay sonday mga larogon na. Nga asoso nong po ko piagalan na po diragan ng asoso nong po di it mula hinggat akuri. Sekira nung pagalorogon. Jadi kamu na po lam balas binti ilatanganak nga hari nangku dat kanu tokod mamarati dat lisik kinorohingan ko mga dati maya latanganak teko haranangkud iati no po serad okito tokol latanganak nga kanu hyolo dat kapuriman do lisik kinorohingan maya dit kokitanan diolo dati sebagai demolohing. Oke. Suway kayri anu nagidati dat mongilo dahilo da ino pohi kaboboyuhan di henok dat osomok poimpasid osomok kumakinorohingan hali piah dat pikir-kira talunan na hatusam 65 tahun nga osilid iso it pay maha-maha kopyo karo ka istimewaan nagi iso it ay man waya ay talibambanan. Mintangan na pa dati ihenok na po pikira-kira talun hatu sa taon teko talun hatu sa 65 tahun dat paimpasid osomok kumakinorohingan. Piro linay dati hatid osomok kumakinorohingan. Iho na po dendam apat na din na po dam talu taon paimpasi. Kuy ko ako kasarom piro linay kud osomok kumakinorohingan. Iyo kayo piro. Haranangkud monikid tadaw ko osomok kumakinorohingan tay ko taon nagibay no. Among urat taon nagibay no. Korean panangku. Nga sekira minimpun nagidit
1 hari bulan 1 osomok aku makinorohingan puji Tuhan. Tu haroh dihut ai pangiweguhan dati iti kaposian dati osomok ku makinorohingan. Sekira det haro poit apa osomok ku makinorohingan to kom 8 hari bulan numu ti di bayi tampinai. Nga sekira nagid osadu tokod mantade kinorohingan dit 7 hari bulan, turu hari bulan di nakatalib. Iti totoo ngobainom min somok to kono di kumaki norohingan. Isuang det kop irino po nga isuang koposian det saninarud koposian dati. Ihon na po 4 na po padang 3 taon. Isuang gat saninarud koposian. Nga saninarud sangadaw di bainom piro no koloidon natin osomok kumaki norohingan. Isuang koposian isay da kauhit limonan hapon to konsuman sala no mati kadaw lain dat tiu boy. Nah, tu di orohian ilot nga isuang dat tindalanan dati tikid-tikid tadaw impiro tokod osomok ko kumakin orohingan. Isuang ko koposian ko ho turu na napod taon ko ay gumu nagiit kainsadu mantad kinorohingan ko osomok ka. Miagal lo pakanto dom 4 na po dom 3 taon pikira-kira kuy kanta ko pinta ngad osomok kumakin orohingan isuang gat 4 na po dom 3 taon. Kuno di ko hondom. Nga ay olimon dot harohit timpud no kinsadu harohit timpud osomok. Iso na pohat andaman ko muntok doho nga antakan di tahun 2000. Okon 1998. Antakan no po dihom ay semester pertama ako nagisinumang ka sinumikul Politeknik. Ako di katamad moy ubai di sigo dat aku ko ngay hari Sabat. Tu wago pagi apa di katama. Sambulan nagiri. Nga hara di ujian hari Sabat. Tu noko ngay kopi ako mati oy. Yadi ti mata pul manani did ay kongoy dat obas nga akon kanto ko yadirid obas kongoy ako numati did ujian na ri ujian bulan pertama nga tok ako di kapuriman ako di tumbayaan na kinorohingan ako sumambayang ako na di sumambayang kamun kun pada sumbayang nga makan piya nga ako na sumambayang tu yadidit sadu ako tapuriman ayo nga dit ako di tumbayaan nga mo ko isambayang nga may sambayang nga ako na sumambayang ko makan modop o posik ako na sumbayang may garaja suhuan dat iya na dat sikula Sabat taban ay may na po daw kayo so linay dari motulan yun di puji Tuhan tu natanduli kapuriman adat atumbayaan kahago kuma kinarahingan lah. Kumun mo isuang 4 na po dam 3 taon handaman ko pod 5 tulan asadu no rit di bo tu adi harap kayakin ada har katumbayaan nun kuma kinarahingan nga paingkuron da sanga daw isuang gat 2 na po dam mapatadam piradam tokod osomok kumakin rohingan. Hari nangkud antakan
antakan netit magisiso tokod isu ang gasiarano hitinod osomok toko kinorohingan kumak kinorohingan do osomok kumadi kopio teka antakan na di modok sumambayang irino antakan na aposik sumambayang irino kapuriman do osomok kumak kinorohingan jadi ay komono po nga aga ti po makapiatit osomok kumak kinorohingan man kopio irino po hom nagiit kakitanan po dati nga nagitimpo dati miyampai kinorohingan nagal ko sumambayang modop makan hiri nagi motirik toko po oroy tanot kapinsing iloh kay boras sa kinorohingan kabalajar kalot buk rohani kapambasa koy kitab te kasabat sikul po arikatan dat mengimbulay hiri ay kumoy na pom agat mo tilat osomok kumak kinorohingan hari nang kudat ay inapay painsamakan dati kumak kinorohingan nga katalibamban dat sambayang dati dat it amu pokakan teko it ahato kapahar kabaktian pengkuro di hatil piralay dati sumambayang ni ba sambayang tokot iho nga ani ba sambayang makuro arahi ginawad na kinorohingan iti suang ginawad ti ka nga rayton tokoy sambayang tu ilo kadaot patapot tigad ay dani kinorohingan at nunusiya suang ginawad dati mo nukad di isuang puponantianan nga ailan kuno iya ka kamon pa di isumambayang toko nga mimbulay ni isuang ginawad ay no pa di man iti mamarait ailan no kinorohingan ti nuritan kuti ka nga nakuro tu makiano ritan to kay nakuro harnang kud sambayang no pa nga sa minute no ani ba di kapia sa minute sambayang nakuro tu agulampatan dati it suang ga sambayang dati maya da ginaw tu inapay kapiampayan dati kumakinorahingan nga ananaru nadagyad dilo iti babarasan dati kumakinorahingan maya da sambayang jadi itinapodihot aritan to kolot anaru sambayang nga inapay kamon kulom it doa dat pribadi imin daw iti sambayang nga papakitad isa kadawhit kanud popoy samok dati kumakinorahingan lebih akrab popoy samok dati kumakinorahingan paingkuroh toko dat manimbang kat nununo paralan kaboboroson ang kaputusan dati isuang nakaposian dati iti ni pinendalan di Henok pikira-kira 300 taon maya dat ay kubasanan dati isuang sambayang kaboboroson dati kanu to musus boros kaputusan iralan dati ilo nahi ay momonsay dati dat miagaldan di Henok isuanggat magindalan kapasian ikalimpupuson iti napadi boros ay hidup akrab
tueko it osomok kumakin rahingan dah iti nga tumanud na pohdot borosot nonggiris turang putih minangigit toratid minamanawi siya sendiri, dia berjalan sendiri. Kamoy no pati nga harohi ginaw haroy tamodan di siya rumikot mamanaw do rumikot mongoy atod mongoy rikot mongoy hilo ka ilo na dalot ay mandat omitanay pengkurah to kagayatit sekira na pod ato ko kongoy kasambayangot ongoy tolo tok suay namuti tapurimanan yudit moy ko nga kono di katama ko piyo jadi anak taman ini haro kagatan no rumikot satu sabat ay sa ibondot ay sa ikantob kedua kat pod intalo nga ati ngayaman kono di okon podod ang sambulan kad amoy sambayang purimanan namuti amhirin na dad atil hambus na sumono mantadit kapurimanan do ati ngayaman do rumikot kagum ori kata hari sabatom moyo ko katud hari sabat ori ko ti hari sabat to komoyan nuwa hari sabat katu hari sabat kataluh ka kori kati sabat kataluh paurutan nun may sabat kaapat sabat kalimo ati lambus nun do jadi ina padadi pagangatan dahiti nga rumikot toko kumakin rahingan ato kadadi mandadet ngayon lahawo di kape batigari bo alay to kano podod ako ngay kasambayang nga haranit oti ngayaman haro no ponday may pamalahaw may ambalot dia may rikot dia hingga nangkod itambalot no tay ka ikatua garadya tok langadon madadi ay kaguli ko ka gumuli ka nun do puji Tuhan tu gumuli nga kada na dari tilambus dari ilo na dahit mat iadaan dati ngayon na padanda hibobos kopi hadat ay igitan dati dahiti nga nunoy pinindalan di Henok dia berjalan sendiri kapialahawon ay sumagangat dia ay sumoy pangalap mamanaw to kunod rumikot kumakin rahingan okon no ko har ginawo komo pala nga okon ko ginawo no suay mo tiga ti ginawo hoy miagal madho di koniham panarap di hari Jumaat komon ko naretan ko sarita di kosodok mimpu na manarabi sakot nga hari ginawo nun osono mo dadi ti mo makai soromin mato ka haro ginawo nga madi kapianuman tumboyo osorowi dati nga anuman tumboyom irinadid hanahanahom nabubakalin sa mato jadi kada daw boros na tomod dati tok gumirat na ti taon 2002 na padam talo suway ko boros no har ginaw no ti di may nagya kapiyo patumboyo haray kante lay dadaan ako ngay kasambayang ti ginaw mo'y sambayang nga papiuruturutan dati tok andado no ti hari sabat rumikot toko harhilay
ay tumbayaan kinarahingan miagal doho di gulo. Nga kada to kono andado iti natimpo dati ti. O mitanay to kono inuman di henok iati na mamanaw. Mamanaw to kod rumapo da kinarahingan. Okon ko ay kanuhnod keselamatan maya dat usaha dati sendiri. Suai ko iati na po nga hara ginawa dati dat asiriba miyampay di Jesus o miyon miyampay daw. Haroy ganday rumikot to kay kumakinarhingan nga maagina-gina kinawa sa ginawa. Di kinarahingan milad. Ako ni kaamil lahiri mo nga mantadi dati ako daw ginawa. Rumiko tidak kapya nga ako daw ginawa. Iri hindi kaguhot asa nang katutukon. Ina pa di kalimpupusan dahiti nga iati na po pampasid o somok kumakinarahingan nga kaano to kod paimpasim miyampay di siya sa laid-laid. Miyagal na di henok tu osomok kumakinarahingan. Indama kana podim ihenok na podi nga natagak tu isya na po nay anuo kinakat da kinarahingan. Jadi mantadi di panambarasan dati di kosodop ingkakat tokod ogirot koput titi panambarasan dati tung bayno mantad na dati dat rumikot toko gumirot toko kumakinarahingan kamu mantad da dati tumayaan ako dhar na pay konsikahan dati kumakinarahingan maya di panghakan siyo iswang ganun no paawayan dati nga umbal to kono dat ay rumikot kumakinarahingan haroy tambalot dati magangat dati nga osonong no iati no bagay mamanaw kinarahingan. Jadi 8 hari bulan nagidibay no sadu-sadu piyakin na simpangan dati nga haro po kasiwatan dati gumuli to kono iti 8 hari bulan. Kada na anda di 9 hari bulan. Doon do, takonod. Mamanaw do rumikot, miyampay kumakinarahingan, miyagal di henok. Isay na ko ilad suwab na pohom. Nakalambat na di suwab. Jadi tatuang iti, mamanaw to ko dot minsamok gumirot kumakinarahingan. Ano misisa to ko iswang sambayang? Kinarahingan isong kerajaan sorga, konsikaw dat tatuang diti insan po dat harakago pagangatan kumadahay dot minsamok kumadia maya da kaposyon nagi pananudan dahay nuno na pahit pagumbalan dat awayaan nga tumbay na head haran pa kasari pong hukmuno may ihay na pada nga ada arato iswang kat tindalanan na kaposyon. Sumbayang kumunta ka insanan makikinangaw, isay na kailad ipagilitan dahay, harahit lahid na osadu kaposyon delo kumadia, nga tatuang nabay no, may labor katay, may dat, ay haraday kapurimanan delo minsamok ang rumikat kumadia. Kung sikaw Tuhan, mantado sa kadungno, ang naging pantamangan iswang at rehat dahay dat. Totong bay no, kisang basuwab, pasikihan miyang pay kalidasan datinan, o pay nalandat, nuno pay buru-buruan dahay, iswang at kapasyan dahay tisam-tiso. Pinasambayang dahay, iswang aran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagampayan dati, ang pingkan ni kadawit ay iswang kaboboroson nga siyaw daharan na
ada-adalaan ko piyo gaso pi. Tatuong ko ba no, lumisan no dati ay pangongodop nipi moy dot ay adano mogorogo dot mogindalan ko po sin data daw suhap pi. Bahin ako po sanang tatuong kumadati den sanan.